Il-Pulizija arrestat madwar 10 persuni li allegatament huma involuti fiċ-ċirku ta' kontrabandu tal-fjuwil. Dan f'numru ta' rejds madwar Malta bilan li jwafqu dan iċ-ċirku kriminali. Ir-rapportat dan il-Gazzetta The Times hekk kif spjegat li brabta ma' dawn ir-rejds Darren De Bono u Jeffrey Ketkut il-bieraħ tresqu l-qorti akkużati b'ħasil ta' flus u kontrabandu. Huma ma natawx il-ħelsim mill-arrest u qattaw il-lejl ġo ċella. Ma l-istess gazzetta sorsi konfermaw li r-rejds mid-Dipartiment tal-Pulizija l-investigazzjonijiet finanzjari saru bejn it-2 u 8-3 filgħodu madwar Malta kollha. Huwa mifhum li l-Pulizija żammet profil baxx waqt li wettqet dawn ir-rejds hekk kif kienet hemm numru ta' persuni xiġu arrestati. Fost l-arrestati wkoll kien hemm l-avukat Arthur Azzopardi u Chris Baldacchino. Huwa mifhum li dawn tal-aħħar qed jiġu interrogati dwar ħasil ta' flus. Darren De Bono kien arrestat lura fl-2017 fl-Italja flimkien ma' Gordon De Bono u l-militant Libjan Fahmi Ben Khalifa brabta ma' ċirku kriminali dinji ta' kontrabandu tal-fjuwil li kien jinvolvi miljuni kbar ta' euro u li kellu wkoll rabtiet mal-mafja Taljana u militanti Libjani.